Becks Academy le Dawrpui Vengthar
Nào ET player chun siat khop mai Abraham ate nào ate ruột kima Arrimal pop pop mai an ball contact na lai re hi an dik thar to mai mo Sebas Ebi ya all la dak mai assist Sarbe khamanaw theo hi thadak dak le mei Dawrpui Vengthar pon tha Becks Academy score le defender po hi press thiam khap mai commanding a tha score le Under 12 nia hang ho hi khel me kho hi a eng ho hi gold color ho hi Becks Academy Tanhril nia chuan a sen hi Dawrpui Vengthar Academy ni Naupang league khel me ka nia when he match som hi pa hi naning ka ria an khel hi match som hi pa hi na nia chuan match som thum pangan khel don exam la hi an chol lok nga abian la tha khop mai across lo ma han tackle tha ba fight khop mai fight trang ET player ve emerging talent player ve Naupang league atang hian an la te ti hian training mun khat an neya an fiat san khop mai ET player le deko pangai hoi chu là tóc mày này
em. In sak em. 5-4. Yo. Bon về à không mua. 1v1. Chắc em chắc lâu mo draw em ra tin 3-all 4-4 mo oh phật na lâu lằng lẹt ta so khó tin mấy mày không còn tao chắc anh lần na Fred coach te pon tang hle ming te so lai son coach Dawrpui Vengthar coach outing khop mai oh yes Ready? Shoot throw. Now Lahman tat now he to speed that Taimanio goal trap Pahan mal em now thorim zaron lang le tlat moi tlat kha chu phải trang mai ini là 18 ron kala voi na match an ne ya running nal khop mai à assistant referee in aron shit tlat fault du tuk ang chi ha chu phal big lo ania game chu tough ma se ti lui le ti vel ang chi kha phal lo ati ang chi kha sen game chu ta fa Hmuhnawm khop mai ti in ringan po hian chang về được bắp này nice handshake mà anh chỉ bay chặt Naupang Liga chuan ti hi optat in khel zo hian in chỉ bay nge tur ani opponent player te po
khel than khel thiam future nei tha tak tak ani solam so under 14 ani an khel zo chi an so next a hena ma hian khel turan la son bal hla le juice an dong char char je khel zo hian mo